optimizma zapravo je dosta rijetka u glazbi, možda još jedino u engleskoj glazbi Leonard Cohen do te mjere otkriva sebe. Sjećam se jedne scenske verzije njegove sjajne skladbe Amsterdam. Da. Strašno puno pjesama je napisao baš o svojoj zemlji, o domovini, ili Plateji, na primjer, ne, to je jedna prekrasna pjesma o belgijskim lizinama i ravnicama, Amsterdam, Le Bourgeoise, dakle onda... Ali bio vrlo kritički raspoložen. Jako kritički. Sjedna je bio oduševljen i zaljubljen u prirodu, dakle u svoj prirodni rodni okoliš, kraj, a s druge strane je bio užasan kritičar malograđanskog društva. Često se i okomio na same flamance, premda je bio flamanac porijeklom, i napisao par puta neke stihove zbog koga su skoro završio na sudu, jer su ga htjeli tužiti sudu, da ih vrijeđa, a on je zapravo samo se borio za neke uzvišenije ideale, za jedan pravi život, dakle za jednu slobodu. 67. godine on odustaje od svega. Da, to je bilo zanimljivo. 15 godina intenzivne karijere i jako puno koncerata, dakle to je jedan rad koji iziskuje ogromnu energiju. I samo prijegovor, dakle, to se ne može samo tako raditi, to se mora raditi punim svojim bićem. On nakon toga jednom je najavio, još 66. je najavio, uskoro napuštam pozornicu. Ljudi su mislili se taj važno da izvodi gluposti, da se mora nekako malo sebi reklame stvoriti. No, međutim, de facto je pisao 67. Njegov je sam životni bio također divlji zapad, Far West, ne? Onda je pa čak i snimio jedan film, gdje je glumio u tom filmu, nije su nekoliko filmova, nije to da je uspjeh bio, i zaista se povukao. S druge strane je zanimljiv njegov nastup u Čovjek manče i to je malo atipično. To je. No, tih 10 godina se tako reći nije znao ni šta radi, ni gdje je. I ja se sjećam jako dobro, slučajno sam bila baš u Briselu u 1977. Večer na zimu. Imala sam neku stipendiju pa sam tamo boravila. Odjedanput su svi izlazi, sve radio stanice, cijeli grad je bio preplavljen brelovim šansonama, stare pjesme, Barik, Miletić Pa, to se vrtilo. To je kod nas prepjevao Dedić. Da, ja sam mislila šta se to dešava, šta je s brelama, brela više nigdje nema. I de facto u studenom 1977. osvanula je njegova ploča sa onim plavim koricama, plavo nebo, povratak s Martinika gdje se on bio uvukao teško bolestan. I to je bio njegov posljednji zapravo trik života. To je jedna sjajna ploča, ja imam i doma i mnogo sam je puta spisala. A toj ploči je počeo i filozofirati o životu. Dok se nekad grozio smrti, sada se grozio starosti. Dok je nekad intenzivno živio ljubavne tragedije, sada je došao u fazu kada je poštivao najviše ironije i autoironije na ljubav. Ali ljubav je lijepa i krasna, ali prijateljstvo ono što je najvažnije. Dakle, sazrio je i kao čovjek. I tada te 77. godine i stvarno ta ploča, to je bilo odmah. U roku od 2-3 dana to je bilo kompletna naklada rasprodana. Berkeley je financirao projekt sa užasno puno novaca i odmah su išli reprint i tako dalje. No, međutim, nakon godinu dana i Bren je umro samo, jer je ipak imao rak. Nije htio da se zna i da se to skrivao od ljudi. On je zapravo pobjegao na brod, na jedrenje, da sve to ne bi znali. Da, on je se razbolio, onda je pobjegao, onda se malo i oporavio tamo. Uživao je u prirodi, imao jednu prekrasnu ženu pored sebe i ja mislim da je bio jako sretan tih 10 godina. Na otocima gdje je pokopani Polgube, dakle to su Martinik, kod ovoga Tahitija. Mislim da mu je bilo jako lijepo i napisao prekrasne se stihove. I ostavio je tu ploču kao zalog svog života, mislim jako dobar. Ja mislim da smo dobro odabrali i da će mnogi uživati večeras u Žak Brel. Ja vjerujem. Il y a des marins qui chantent, les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de bière et de drames aux premières lueurs. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes.
dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ravissants, ils montent des dents, à croquer la fortune, à décroisser la lune, à pousser des haubans, et ça sent la mort jusque dans le cœur des solides, de leurs grosses mains vides, à reveniront plus vite, se lèvent en riant, dans un bruit de tempête, refermant leurs braguettes, et sortent en rompant, dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent, en se frottant la panse, sur la panse des femmes, et ils tournent, et ils dansent comme des soleils crachés, dans le son déchiré, de l'accordéon rose, ils se tendent le cou, pour mieux s'entendre rire, jusqu'à ce que, tout à coup, l'accordéon expire alors, le geste grave, alors leur regard fier, ils ramènent leur patate, jusqu'en pleine lumière, dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore, ils boivent de la santé, des putains d'Amsterdam, d'Hambourg d'ailleurs, enfin, ils boivent aux dames, qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu, pour une pièce en or, et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure, sur les femmes infidèles, dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam. I giorni grigi sono le lunghe strade silenziose di un paese deserto.